Samsung Galaxy A5 je zlatna sredina ponude južnokorejskog giganta. Da se za uloženi novac dobija zaista puno, jasno je već na prvi pogled, ali i na prvi dodir. Spoj čvrstog metala i stakla pruža jedinstven osjećaj u ruci. Na gornjoj i donjoj strani telefona se nalazi 2,5D Gorilla Glass staklo koje nudi nadprosječnu otpornost na oštećenja i ogrebotine, dok je sa strane prisutan metalni okvir koji celoj konstrukciji daje dodatnu čvrstinu, dok je utisak o izradi uređaja na najvišem nivou. Sljedeća sjajna stvar vezana za Galaxy A5 jeste njegov ekran. Reč je o fenomenalnom Super AMOLED ekranu koji pruža fantastičan doživljaj i vrhunski prikaz koji možete dodatno podešavati putem softvera, prilagođavajući ga svom ukusu. 5,2-inčni ekran je dovoljno kompaktan da telefon odlično leži u ruci, a Full HD rezolucija rezultuje kristalno jasnim doživljajem slike. Sa osmojezgarnim procesorom koji radi na 1,6 GHz lako se pokreću sve aplikacije, a A5 nudi tečne reakcije i prelaze u Samsung TouchWiz korisničkom interfejsu, kao i brzi multitasking. Istovremeno korisniku je dostupno 16 GB skladišnog prostora, a na raspolaganju je 2 GB RAM memorije. Moguće je naravno i proširenje putem micro SD kartice. Prednja i zadnja kamera imaju otvor blende od f1,9 za izuzetno jasne slike čak i u uslovima slabog osvetljenja. Uz funkciju optičke stabilizacije moguće je snimiti slike i video zapise bez zamućenja veoma jednostavno. Zadnja kamera nudi rezoluciju od 13 megapiksela, kao i autofokus i LED blitz, dok prednja kamera ima senzor od 5 megapiksela. Potreban vam je hitan pristup kameri, ništa lakše. Galaxy A5 će vam omogućiti da u rekordno kratkom roku zabeležite važan trenutak direktno putem duplog pritiska na dugme za početni ekran za brzo pokretanje kamere. Zahvaljujući senzoru otiska prsta, moguće je jednostavno i brzo otključavanje telefona, dok je bezbednost podignuta na najviši nivo, omogućavajući bolju zaštitu privatnosti. Isto tako, baterija velikog kapaciteta omogućava dugo uživanje u multimediji i raznim vrstama sadržaja. Ukoliko ga umereno koristite, A5 će vam omogućiti i do 3 dana autonomije, dok su 2 dana realnost čak i uz zahtevno korišćenje. Tu je i tehnologija brzog punjenja koja omogućava da se baterija dopuni veoma brzo. Najzad, telefon je u potpunosti spreman za 4G, što znači da će korisnik imati izuzetno brz pristup internetu i pratećim servisima. Samsung Galaxy A5 je odličan reprezent svega što povezujemo sa pojmom srednje klase, nudeći korisnicima premium osobine uz pristupačnu cenu.